I ovako ljudi, danas ćemo da radimo i taj tutorial za Sony Vegas 13, osnovne stvari. I ovako ljudi, sad ćemo ući u Sony Vegas. Imam hard disk pa malo sporije ide, ali dobro. Prvo što treba da uradite je naravno da ubacite neki file koji ćete da editujete. Znači kad ubacite prvo video, prvo što želite da uradite je verovatno da isečete taj neki deo koji vam se ne sviđa ili sviđa. Pa naravno prvo poslušajte šta vam se sviđa, šta ne. Evo sad na primjer, evo ja želim da isečem ovaj neki deo ovdje. Stisnite slovo S na tastaturi i isekli ste taj neki deo. Označite jedan deo koji hoćete da obrišete, stisnite delete na ovom tastaturi. Prevučite ovo lepo na početak da lepo počinje. Da bi uredili malo snimak, bilo bi ok da stavimo fade in. Znači, vidite ovaj kao neki trougao zaobljeni u levom ćošku, povučete ga u desnu stranu i nekako ne volim kad počinje ovako previše tamno, idem desni klik, pa idem izaberem ovaj prvi, pa ide onako malo lepše. Tako isto radite i na kraju, malo fade out, izvinite, i ovako. I onda to počinje tako, a završava se ovako. I sad verovatno vas zanima kako da ubacite, na primjer, neku sliku ili tako nešto. Idete, možete i ovdje, idete insert video track. Idete file, to jest ako nemate neku sliku, ako tražite lupam, evo ako tražite neku sliku koja nema pozadinu, na primjer, najlakše vam je ovako raditi. Odete na Google i ukucate, evo na primjer, subscribe button, evo subscribe, PNG, znači PNG je najvažnije što znači da nema pozadinu, da je onaj transparent. I izaberete ovdje image, znači ovdje ćemo ovaj, idemo, znači save image, idemo tu u moj folder neki i napišete YouTube PNG. Uđete u Sony Vegas, idete file, open i idete taj folder YouTube i kucate YouTube PNG i evo ga PNG taj file. I sad na primjer, evo hoćete da na primjer ceo snimak da piše taj subscribe button da bude tokom celog snimka kao watermark. I pošto sad vidite da ovo pokvarilo je snimak, odete na ovaj event pan crop, uđete u njega, idete ovdje i izaberete 16.2.9 da bi se lepo fitovalo i naravno učete ovako, ovo mi je stvari ekran vaš i sad vi na primjer ovako odaljavate ovo i izaberete gdje će da stoji. Druga stvar, ako želite da usporite ili ubrzate snimak, to se ovako radi, znači isečete taj neki deo ili ne morate uopšte isečete, ali ja ću iseći na primjer odavde do ovdje ću da ubrzam. Ako hoćete da ubrzate, samo da približim, držite CTRL, znači stisnite CTRL i kad se pojavi ovako ovaj kao kocka koja ide u levo, znači držite CTRL, pojavi se to i vučite u levo. Radi. Evo vidite, na primjer sad ću ovaj ceo ovako da ubrzam i vidite sad kako to izgleda. Gledajte sad ovo. Ubrzam. Ako želite da ga usporite, sekund držite CTRL i isto sve to samo u desnu stranu. Evo vidite kako sad produžite, sad to ide 100 godina. Ako želite na primjer da ide klip unazad, znači da ga obrnete, znači idete desni klik, označite i audio i ovaj video, desni klik i idete reverse i kad se pojave obe strelice tu i gore i dole, znači da ste obrnuli ovaj file. Na primjer možete idete na color korektor, idete default, ubacite u snimak i sad se tu igrate bojama malo kako se vama sviđa. Evo na primjer ja želim ako bude malo plavlje i high, znači low i high povećate ovako malo, izaberete ovako i mid možda isto manje ovako, evo ovako. Nije sad to nešto, to vi pola sata igrate malo, zezajte se, nije ni bitno. Ako želite da ubacite tekst u klip, izaberete neki deo gdje će da bude tekst, idete desni klik znači mora biti ovdje video track, desni klik i insert text media. I sad on čita text media, vi ukucate lupam glupost. Dobro. Ovdje možete ovako da smanjujete, povećavate. Evo tako tu, ovdje možete izaberete, ne znam, neki font. Evo prevelik, evo ovako. Tako, font. Ovdje sami nabere na sredinu i to. Ovdje bold. Ovdje možete animacije, znači evo na primjer slide left. I ovdje možete boju i te gluposti. I evo sad kako bi to izgledalo. Ovdje možete naravno da smanjite gdje će koliko traje tekst. Možete isto na fade out, fade in. Evo sad to na primjer ovako izgleda. Sad vam kao upada i tako će dode. Eto.
Pokazat ću vam setting koji je najbolji za renderovanje klipova, znači to vam je, uđete prvo u Project Video Properties ovdje i sad ako hoćete naravno u 1080 i izaberete ovaj đavo ovdje, ovo ovdje HD 1080-24, onda ovo možete staviti na 8 bit, best, Gaussian, known, adjust i da vam svaki put kad otvorite Sony Vegas da vam počinje sa ovim opcijama, označite ili ne. Ovo sve prekopirajte, audio je ok, ovako best, volim kad je audio dobar. I to je to, nema tu više ništa, znači ovo je najvažnije i ovo, nema tu ništa. Idete apply, idete ok. Zaboravio sam da kažem, ako vam je sad ova pesma, na primjer, preglasna, vidite sad ovaj ovdje plavi đavo, znači spustite ga na dole da smanjite, vidite kako se smanjuje ovaj đavo. Ako hoćete smanjite, ako spustate na dole, a ako hoćete povećate, a onda idete ovdje, ovo db. Znači u desno povećavate, u levo smanjujete isto, ali nekako ovako mi najbolje da smanjujem. Ako hoćete opacity, znači vidljivost ekrana da smanjujete, isto povučete na dole ili isto ovdje ovako. Znači gdje smo stali na render settings, znači morate označiti ceo klip. Kada ste sve odradili, označite ceo klip, idete na render as i date na primjer ime fajla i ovdje izaberete gdje će taj fajl da se odradi i sad ovako, idete na, samo sekund, idete na main concept AVC AAC, uđete tu i izaberete ovaj Internet HD 1080p ili Internet HD 720, zavisi, evo na primjer 1080p. Znači ovo ostane isto, ovo možete da smanjite slobodno na 14 miliona i ovdje na 10 miliona. Znači ovdje izaberete ono koji frame rate hoćete, to možda nije toliko ni bitno, mislim bitno, ali zavisi kako vi hoćete. Ovdje ovo je bitno. Da li ćete da renderate samo ovim, hoćete da renderate i sa grafičkom i sa procesorom ili samo procesorom. Ja sam opišao da je trenutno procesor, da vidimo, znači ovdje provjeravate da li vam grafička radi. Ako radi, stisnete check i piše CUDA is available. Znači ako može da radi, znači izaberete CUDA. Ako vama piše OpenCL, izaberete OpenCL. Znači evo CUDA, audio može ovako, a može slobodno smanjiti na 96.000, isto je to. Samo bude veći format bez veze. I najvažnija stvar, odete u Project i ovdje izaberete Best. To je najvažnije. Hvala svima koji su gledali ovaj klip, bacite like, bacite share, bacite subscribe ako sam vam pomogao da postanete bolji i kvalitetniji na YouTube-u. Hvala svima koji su gledali ovaj klip, pozdrav! Stvarno je najbolji. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding.